nikwambie, yote yanaandaliwa na yote yanatengenezwa na yote yanawekwa katika mpangilio ili yaweze kufikia mahali ambapo ni pa utimilizo ulio salama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini? Nyakati tunazoziishi za sasa, wakati tulioko wa sasa, ni wakati ambao kwa wanadamu umekuwa ni mgumu. Ni wakati ambao kwa wanadamu unasemekana ni mbaya. Ni wakati ambao kila mtu anapotazama anasema dunia imeisha. Lakini hata nikuambia ya kwamba dunia haijaisha. Dunia bado ipo. Walioisha ni wanadamu. Lakini nataka nikuambie, walio hai katika Kristo Yesu, walio na Kristo Yesu ndani ya maisha yao, bado wanaiona dunia iko vizuri, na dunia iko salama, na dunia ina uzima, na dunia ina furaha, na dunia ina upendo. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ninataka nizungumze na wewe jioni njema ya leo kwa kuyaangalia maneno ya Mungu katika kitabu kile mstari wa 15. Mungu anaanza kujitambulisha, anasema sifa yake yeye Mungu ni Mungu anayeketi mahali pa juu, ni Mungu anayeketi mahali palipoinuka, ni Mungu anayekaa mahali ambapo hakuna mwanadamu mwingine awe yoyote anayeweza akakaa hapo pasipo na utakatifu, kwa sababu anasema yeye ni Mungu akaaye mahali pa juu sana, mahali palipoinuka, na sehemu yake ya umiliki na sehemu ya utawala ni pamoja na wanadamu walio na roho zilizotubu, ni pamoja na wanadamu walio na roho zilizokubali kugeuka na kubadilika kwa habari ya ujumbe wa toba iondoayo dhambi ndani ya mwanadamu. Ndiyo maana nilipoanza nikakuambia ya kwamba ningeweza nikakuambia habari za kifo, ningeweza nikakuambia habari za kufa, lakini hacha nikuambia ya kwamba iko rehema ya Mungu jioni njema ya leo inayekuita mtu wa majengo. Iko neema ya Kristo jioni njema ya leo inayekuita mtu wa majengo. Iko neema ya Kristo inayekutafuta. Nataka nikuambie ya kwamba Biblia, neno la Mungu linasema huyu Mungu tunayemzungumza jioni njema ya leo ni Mungu mtakatifu, ni Mungu anayetafutwa kwa roho, ni Mungu anayetafutwa kwa moyo wa kutubu, ni Mungu anayetafutwa kwa mtu mnyenyekevu, ni Mungu anayetafutwa na watakatifu. Nataka nikuambie jioni njema ya kipekee, inawezekana unasikia ukasema hata mimi ninaabudu, hata mimi nina mahali ninakosali. Nataka nikuambie sio swala la kusali wala sio swala la kuabudu. Ninazungumza habari za utakatifu, ninazungumza habari za toba, ninazungumza habari za mtu aliye na moyo ulio